Verovatno ste već čuli da većina dece koja pogine u saobraćajnim nezgodama nastrada u svojstvu putnika, znači u automobilima svojih roditelja, prijatelja, staratelja i tako dalje. Sve dok ne shvatimo koliko je važno prevoziti decu na bezbedan način, ova crna statistika se neće promeniti. Mi smo zato danas ovde u Novom Sadu ispred jedne specijalizovane prodavnice dečjih sedišta. Pokazat ćemo vam kako se najbezbednije prevoze deca, kako se montira sedište da bi prevoz bio bezbedan, a naš sagovornik, pravi sagovornik na tu temu je naš domaćin Robert Virc, specijalizovani savjetnik za dečja sedišta. Ostanite sa nama do kraja ovog videa, vidjet ćete nešto što verovatno do sada niste čuli kad je u pitanju prevoz dece u automobilu. Kao što smo i obećali, sada ćemo da pokažemo kako se pravilno montira sedište u automobil da bi se dete prevozilo na najbezbedniji mogući način. Ono što ću prvo da spomenem, ovdje imamo jednu ručicu, to je anti-reborn bar. Ona može da se, znači da bude u ovakvoj poziciji ili da se spusti i to se koristi kad je sedište okrenuto u suprotnom smeru od smjera vožnje kretanja i služi da malo da prostora deci za noge, jer obično roditelji brinu šta će deca s nogama, a generalno nije problem šta će deca raditi s nogama. Ovde nam je bitno da izvučemo što više šipke za Isofix. Dobro. Dobro, ovo je jasno da je sedište sa Isofixom kao i većine. Sa potpornom nogom. Ono što je bitno sada treba da, vidjeli ste sad da se uhvatilo, da se prebacilo na zeleno i da je uhvatio Isofix. Tako isto i sa druge strane. Dobro. I sad mi tu vidimo da je sedište zakačeno montirano. Što to nije kraj, treba da pomeramo sedište levo, desno i spuštamo potpornu nogu toliko da se ne zazeleni, ali da se ne odiže sedište sa sedišta automobila. Dobro. Kad to uradimo, treba samo da provjerimo da li se baza pomera levo, desno više od 2 cm. Ova baza se ne pomera nikako. Što znači da je dobro. Tako treba da bude što bolje utisnuto u sedište. Dobro, i sada? I sada imamo moment, znači rotacija i okrećemo dete u suprotan smjer. Znači sedište se postavlja u suprotan smjer, to je ovo što sam rekao da mnogi ne znaju i što smo se i mi iznenadili kada ste nam prvi put rekli. Jer možda nam ponovite još jednom zbog čega je važno da sedište bude okrenuto u suprotnom smjeru? 5 puta je bezbednije. Prvenstveno što čuva vrat deteta i to nam je i najbitnije. Moram da kažem, znači deca u uzrastu do 3 godine, težina glave je 25% odnosno na težinu celog tela. Dobro. Kod nas je samo 6% težina glave odnosno na celog tela. Pritom nam su ojačali mišići vratni, kičma isto ojačala, učvrstnula, kod dece to nije tako. Dobro, i zbog toga? I zbog toga je bezbednije da se ode u suprotnom smeru. Kad su u smeru vožnje, ja sad ću vam odmah i demonstrirati, znači kad je dete u smeru vožnje i vezano ovim sopstvenim pojasevima. Dobro, kao što većina postavlja, da? Većina, oni moraju biti zategnuti toliko da ne možemo ovako da uštinemo pojas. To je pinch test. Pravilno, tako je. Tako je, to je pinch test da proveramo da li je dete dobro vezano i ne sme tako da se uštine pojas. U toj situaciji samo prilikom naglog kočenja može doći do trzane povrede vrata. Znači telo ostaje u mestu, glava ide napred i može doći do trzane povrede vrata. Milimetar je dovoljan da se napravi kobna greška. Dobro. I da ostanu posledice za ceo život. A kod ovog načina kada je sedište okrenuto u suprotnom smeru? Kad je sedište okrenuto u suprotnom smeru, da, onda ga sila inercije gura napred. Gura ga na sedište i cijela sila je raspoređena na sedište, a telo jednostavno, kičma, vrat, glava su tu. Noge će krenuti prema telu, ali jednostavno neće se povrediti u toj situaciji. Da. Sačuvat će vrat najbitnije. Što kažu doktori, noga, ruka, ključna kost, rebra, sve to može da se popravi. Jeste. Njihov izraz, ali vrat ne može. I zato je bitno što duže sačuvati, to jest jednostavno sačuvati detetov vrat. Ok, znači ovo sedište je sada postavljeno i to je to? Postavljeno i to je to, može se koristi. Znači jednostavno jednim potezom imate rotaciju i promenu nagiba.
I ovdje imamo izvlačenje naslona za glavu kako bi detetu prilagodili. Da, u zavisnosti visinu. od rasta, da. To je bitno, kad je u suprotnom smjeru sedište, pojas, ovi sopstveni pojasi moraju da izlaze ili u visini ramena, ili do 2 prsta ispod ramena. Mhm. Ne smije da idu gore. Kad je sedište u smjeru vožnje, onda može da ide pojas u visini Preko ramena, sredine ramena, da. ili malo gore, prst što se kaže. Tako da uvijek će moći duže da se koristi u suprotnom smjeru ovo sedište. Ono što još možete da primetite, ovdje imamo i zaštitu za sedište i ogledalo, pa čak i zaštitu za sunce. Aha, to je neka dodatna oprema, jel? Tako je, dodatna oprema koja je sve testirana u saobraćaju i bilo što od toga da kupujete, uvijek gledajte dalje testirano i odobreno da može se koristiti u saobraćaju. To ogledalo služi da biste vi mogli da vidite dete kad vozite, jel? Dete kad je u suprotnom smjeru, jednostavno može da se podesi, namesti na koju ćete stranu i da vidite dete, da ne treba ni da se okrećemo nazad da vidimo dete, nego jednostavno pogledamo retrovizor, jedan drugi i možemo da vidimo svoje dete. Ova zaštita je tu da zaštiti sedište, da se ne bi habalo i da ga ne bi deca prljala nožicama dok su u sedištu. Da ne bi svaki put morali skidati patike, cipele, šta već deca koriste, tako da i to je sve testirano u saobraćaju. Kao i ove zaštite za sunce. Ove se jako lako i montiraju, sklapaju, odlože. Aha, one se samo zalepe za staklo kad ih postijate, jel? Imaju samo momenta da se namesti na staklo. Koliko koštaju ovakve zaštite? Zaštita je oko 4000, sad tačno nije, ne znam tačnu cenu. Ogledalo je 4200 i ovo je oko 3000. Imamo jedno novo sedište u ponudi, novitet kod nas u radnji, to je Avionaut Stardust. To je rotacijno sedište. To ide i u suprotan smjer, u smjer vožnje. Ono što njega ističe jeste da u smjeru vožnje može da ide do 105 cm i 21 kg. U suprotnom smjeru, što je mnogo bezbednije, može da ide do 125 cm i 21 kg i kasnije kao booster s naslovom ide do 150 cm. Znači može poprilično dugo da se koristi? Može, dosta duže može da se koristi. Mnogo više daje prednost da se vozi deca u suprotnom smeru, što je 5 puta bezbednije. Čak i kod njega mi sad nemamo ovdje u radnji taj deo, to je dodatak, umetak za novorođenče. To je opet isto jako bitno, da mogu i manja deca da se lepše i bolje smeste u to sedište i naravno da kad su mlađi od 6 mjeseci da budu pod nagibom 45 stepeni. Dobro, koliko košta ovo sedište? Njegova cena je 55.500. Montira se nizofix i potpornu nogu. Vrlo lako se montira i ono što je sve na olakšavajući sve na jednom položaju ruke namešteno, da ne morate sa strane da hvatate, sve na rotacija i promjena nagiba je na jednom mestu. Dobro, recite nam, imate ovdje neku akciju ili imate neka sedišta koja su na akciji? Čuli smo da imate neki popust. Ovaj mesec imamo akciju na određeno sedište Britax Romer. Tu nam je Baby Safe Core. Akcija je 20%. Što znači da sad košta? Sad je, njegova redovna cena je 24, sad je 19.200. Imamo Dualfix Plus koja je redovna cena 50.000, sad je 40. Imamo Swivel koji je redovna cena 60.000 i na akciji je 48. I imamo ove boostere koji su, imamo Adventure Plus to je u stvari ovo sedište, on je redovna cena 20, na akcijska cena je 16 i Kitfix. To je za malo stariju djecu, da? Tako je, to je od 4 godine, 100 cm, 15 kg mogu da se koriste, to su minimalni uslovi za ta sedišta. I do kad vam traje akcija? Do kraja meseca ili dok traju zalihe.